Serchhip Cable Network clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chiar tu Lucille Chanhimi Nimin thleng kha Serchhip district ta COVID shikai mi sangthum zariat somni paruk tling to in mi pakwa an BORAL to Nimin khan Serchhip district ta COVID-19 shikai mi panni mu chwale ni in marveng le new Serchhip veng ami te anni a inrini khan Serchhip district achanga ZMC a sample en fiaturathon somni panni achangin shikai mi pali mu chwa anni a anwa hian THAWH khwavek anne Rapid antigen test manga sample en fia zanhi somthum pakwa achangin shikai mi somruk pakhat mu ni bokin new Serchhip pa shikai mi somni pakhat zet mu belle anne Chiatlanga mi som pakhat mu ni bokin keichuma pasari THAWH la pali le siangtlang le khobel khomi pakhat te ni in abak hi Serchhip pa vengshang shangami te anne Serchhip district ta shikai zinga inrinni khan mi somli pathum en koldam ni in nimin khan mi somsari pathum en koldam anni le a heti hian Serchhip district ta shikai mu chwa chu sangthum zariat somni paruk ni in anzinga sangthum somsari paruk te hi en koldam ni to in shikai zinga za a somriat point pathum pakwa te en koldam anni to a shikai en kollai za sari somli la omin shikai zinga mi pakwa an BORAL to ani Serchhip district ta COVID-19 shikai te zinga BORAL ombelle in mi pakwalai an BORAL to ani inrini zandar sarivel khan zomoi kum somriat is lungdar chu ZMC a BORALa zomoi hian October ni kwa sangni somni pakhat khan COVID-19 shi akai ti mu chwani in atuk October ni soma khan DCHC Serchhip pa dalu ani a ni nuwa ZMC a lakle ni in inrini zan khan a BORAL zuita ani Vointleng khan Serchhip district ta African swine fever VANGIN VAWK sangthum zariat somthum pakhat an thi to a VAWK thena hian zia omlam panma se district chunga mundanga changa VAWK laklu khap ani Voin khan Serchhip district ta VAWK shilena hmuna puanzinga kholai lunga VAWK lai hol patni athi belle a sailu lakle CLC ra VAWK pakhat ve thi in voin hian VAWK pali an thi belle a heti hian Serchhip district chunga VAWK thi chuan sangthum zariat somthum pakhat antling to a VAWK swat le ti hlum sangthum somli antling to bok Serchhip district ta VAWK thi na hian zia omlam panma se VAWK thi an la omreng awang le VAWK dangte himzel nan district borsap chuan district pona changa VAWK le VAWK sa achanga thil siam reng laklu khapin Serchhip khopui chunga po VAWK tal le asa zor ala khap reng ani Mizoram Youth Commission le Task Force for Music and Arts Nagaland ten THAWH antum Mizoram Youth Commission in Perkhwang sanghi somni pakhata bot sai grand finale manpui tura Nagaland changa local Sri Abu Mehta advisor to CM le Task Force for Music and Arts how to tele Mizoram Youth Commission chairman Dr. Vanal Chanpui te chuan ni men ni somni pali thlasom sanghi somni pakhat chonhudar ni khan Hotel Regency ya MYC le TAFMA thodun na turkong shang an soi ho Nagaland Sarkar din TAFMA shwai tu te chuan MYC shwai tu te hna an Hornbill Festival bot saya le Music Summit Asia an thlentura zai mi te tirve turin an soma TAFMA in khovel mun shanga platform an neya te mizo zai mi te tanrem chang an siam ve thei tur thu te an shil ani TAFMA shwai tu te chuan an in rail bol dan te amuna mutur le THAWH dan tur kim changjok soipui tura Nagaland tlo turin MYC chairman Dr. Vanal Chanpui chu an som ani soiho na huna hian MYC chairman hi MYC secretary le under secretary ten an joy om ani Nimin khan KHAWZAWL BORHSAPIN KHAWZAWL district hospital a PSA plant oxygen plant atlo Nimin Pathiani chunhudar khat khan pusi silal chuang ki deputy commissioner KHAWZAWL district chuan district hospital KHAWZAWL oxygen siamna khol pressure swing absorption plant oxygen plant chu ahmuna kalin anna thodante a enfia a KHAWZAWL district chunga damlo oxygen mamo tak ten mundang pan ngai rawa KHAWZAWL ngeya oxygen mamo an muthei to tur chu lom om ati thu asoi ani Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund kaltanga District Hospital KHAWZAWL oxygen plant bunhi minute khata oxygen liter zanhi somnga siam chuak theini in October ni sari khan hon alawni to a akhol lama har satna om zuya wangin DC office le District Hospital a thok tu ten achul angte boypuin ma anlangala akhol siam tu company ISGEC technician ten theitop chwa in siam chatna an thok zui ngal ani
Mishing tana oxygen hi blu tur thiang hlim zawk hi 90% le achung lam chu thato ka ngai ani a district BORHSAPIN atlo laya PSA plant in oxygen apek chwa thiang hlim zong hi 92% vel ani a electric voltage mumal dana zirin PSA plant hian oxygen purity 96% thleng asiam chuak theiti company technician te chuan DC hi an shil bok ani Oxygen siam chuana khol na thodan kalphung hi ISGEC company technician ten KHAWZAWL district hospital la thokte hne na zirtirna an peto a tundin huna PSA plant le damdoi ina khumte pipe manga thunzum na MGPS na tho zo lo tlem la omin hengpo hi reilo te a zo fel theito tur ani KHAWZAWL district BORHSAP hi puh lalram enga SDC Dr. Lalun Pui Renklei medical officer Ayush le Dr. BK Das assistant manager ISGEC company le chanchin bumi ten anjoy om ani Nimin Khan K.LALDAWNGLIANA TUIRIAL BIAL by election a MNF candidate chuan chalai MNF zom thar mi somthum pasari te LAWMLUT TUIRIAL BIAL MNF candidate K.LALDAWNGLIANA chuan candidate zinga chuan are theile tlinglo ber kaningei ti karinga ama ero chu he bial tan hian MNF party candidate kani awangin he bial tana mason na thok turin karim chang bera bial mi puitan omzenein na ka thok theyang ti kasia a pudong te chuan TUIRIAL BIAL tu PNGH thanglian na sunhu te karon chuya chalai te mamole khotin mamo mason na na anhu chhia de chunjom ngal vek hi kadu ani ati TUIRIAL BIAL khotina Kaushan NGO le political party te telna development committee kandin zelanga chu chuan masona na athokanga intharna omlowangti K.LALDAWNGLIANA chuan soin kutna thoktu te tan marketing system mumal zog le kutna thoktu te din mun choika na turwa mana kan duang bok anga hebiala hian khotin masona turatan cooperative movement kan kalpuyanga bank omlawna ate PASC primary agriculture credit society hidin zel kan tumbokang atibok ani Pulalian sota ZPM President chuan voin khan TUIRIAL BIAL by election nei na hmun tur khoshang shang atlo a ZPM President hi pu Kenneth Chongliana Vice President pu Vanlalhlana MLA ten anchoi om ani Pulalian sota President chuan khoshang shanga ZPM campaign office atlona a thu soin ZPM hi kutna thoktu te tan in nga natlak ani zia asoya kan candidate hi mi chata kani awangin party dangten candidate tan an somron ani Politics sadai ma po a anei ro sum mangalwang swak chin ani a nule pa changa mingil khotlang ta na inpe ani TUIRIAL BIAL mi puite lo thlang tlingei turin kangen chewani ati a ZPM chu kalphung thar ne na kaltur kan ni a kalphung thar hanti hian thil danglam te wa kanilo kanti dana pianga kalphung thar lan tirin kanti dan adanglam don ani ti katiam cheu ani miril ru atui hal emema party pani inlal chok ringot hian kantui halna atire to lo chuwangin ril ru isiam thar sau sawang u ati a TUIRIAL BIAL chunga kan party workers rin om tak taka lo thokte chunga lom thu soina le chi bai buk na anei ani Dr. Kenneth Chongliana Vice President po inthu soin zoram mipui enron ber chu ZPM hi ani a ZPM sarkar na hnuaya Mizoram hi state mason bera hlan kai chau kantum ani ati Puvanlalhlana MLA po inthu soin ZPM thli atle meka mipuiten minbei se angin bungthar kan kaipui hi angai to ani ZPM ronzom thar te hian chumi khami chuan min som hi antingai lo kan du thu nge ya ronlut kan ni antichin pathian hian ZPM hi ramrorel tu atan adu ani ang ZPM mason dan hi pathian na tho ti lo urwal ani lo kan candidate hi party dang zong zong som na hnol ani a atlin ngei theinan theitop i chwa puyang u ati TUIRIAL BIAL chung fanna hian ZPM block le unit shwai tu ten lo choi omin hun hlimom tak an hmanga pathian zara ZPM in hne na kan san nge kan be se anti ani Central YMA chuan election commission du dan kala ther hlo ne na Tripura a tuikuk ten vote an thlak theina turin ruahman siam party an omni in an soi Central YMA Central Executive Committee CEC chuan nimin October ni somni pali sanghi somni pakhat khan aizola chut khom man monein tun thani somthuma TUIRIAL Assembly Constituency by election nei tur chungchang an thlir hawa tun thani ni a CEC chut khomin alorel to chu andin na alani reng ti soin Tripura state anma ni du thu nge atlan thla tuikuk te vote an thlak don ani chuan Mizorama an chuan na electoral roll omna hmun nge ya anma ni sense win vote an thlak tur ani te in Tripura a tuikuk te tana vote thlak na shan pa siam chu remchang lova an ngai ti an soi ani
CEC chutkhom chuan Election Commission of India dudan kala therlo nena tuikuk te vote thlak theina tura ruwa manna siam political party an omnia shiat ani thu po soin hei hi YMA chuan poi ati hleti an soya mizomi puitele political party te chu hemi konga mala lo turin an ngen tak meu meu ti an soya tuikuk te sum pe zong le an kalna tur boy puitu te hi YMA chuan mizo nampoi khoitua an ngai ti soin TUIRIAL BIAL assembly by election hi diktaka kalpui ani theinan achul ani chuan YMA chuan hortaki le zodin polling station a viltu chanem tak arwa donti an soibok ani heti lai hian tunkar inrinia TUIRIAL assembly constituency by election nei tura Election Commission of India ECI chuan Tripura relief camp pa bru Mizoram electoral roll chuang te vote thlak dan tura thuthlok na siam ala nei lo ni athudon ani a Mizoram political party pathum MNF Congress le ZPM te chuan ECI a ngen na thlenin Tripura a inbeng belto TUIRIAL biala electoral roll ming la chuang bru te vote thlak phalsak lo turin an lo ngen to ani hemi chungchanga hian thuthar thedar tu te zona changin election department ho tu te chuan bru te vote thlak na tur chungchanga ruwa manna alo omlo ti thu an soya vote an nei na polling booth a nge vote thlak tir ani don nge an ommek na relief camp a vote an thlak don ti soi thei alani lo thu an soi ani TUIRIAL biala hian bru vote nei mi zaruk somruk pathum an oma chungmi te chu hortaki polling station a voters za somsari parukle zodin rastalia voters zali somriat pasari te anni State level expert team for COVID-19 management thuron angin COVID-19 test in kai shwaidan hetiang hian dan thar siam ani Mizorama lo lu te chu entry point a screening SOP dinglai angin test tur ani a COVID-19 natna lang chuak entirnan khosik shokna shokthip khu kochalo rimshiat na kiam emollo thoklama har sana nei to phot chu vaccine la to le shiveidam le po ni se retin test thwai tur ani Primary high risk contact COVID shikai nena invena max emo kutkor emo walova fidruka inhaya minute sompanga emo aayare emo lo om ho te chu chutianga an lo om ho contact changa ninga achangani somchungen RT-PCR emo chunet within 5 to 10 days chungin test tour ani a COVID vaccine full dose la to po test tour ani a ama ero chu test nei ma ninga achangani somchung hian quarantine kherlovin uluk takin CAB an zomzo kang Thathum kal ta chunga COVID-19 veidam le to te chu symptom an nei tharle ani lo chuan COVID-19 ve te lo om hnai po ni se test care an ngai lova chungmi te chu COVID shivei om na chung kwa home isolation na om an ni ero chuan contact tracing le home isolation SOP te an zomang Red positive te hi chian le zwal tuma test non achulawa COVID-19 symptom nei chunga red test result negative si chu rang takin RT-PCR emo chunet manga test zui vat zel tur ani COVID-19 symptom nei RT-PCR emo chunet test sa negative si chu akhusik pangsa 100.40 Fahrenheit emo oxygen level 94 emo akhu re lo le zwalam pante ani chuan hospital emo doctor naiber pan pui vat tur ani eng test dan mangpo a COVID-19 test positive reng chuan self test telin anveng local emo village level task force te a an in report anga an mani bial tu medical officer a te thuron la in chu an zom ngei tur ani mi tu ma an thi no in COVID-19 test ti lo tur ani South Lungpher nula panni zirlai chi chate hena YLA bolpui NG sub headquarters in lompui na le choimoi na thusiak le tangka fai hlan na hun an nei Nimini somni pangat la somsang ni somni pakhat khan Young Association bolpui NG sub headquarters chuan an sub headquarters chunga South Lungpher khwa postgraduate zirlai teacher patni nulalal monpui ikfai University Aizola changa MA history gold medalist le nulalal ramhak sangi MZU Aizola changa MA urban and rural development a distinction na hlotlin na changta hena choimoi na le lompui na thuziak baka tangka fai cheng sangthum ve ve hlan na hun man ani Zirlai ti cha hlotlin na hun man na hian Puke Shangvela President YLA bolpui NG sub headquarters chuan fuina thu soin Zirlai hlotlin na changta te an kalzel na tura pathian china nule pa thuoi na nen taima le chhanem ngai taka zirchun zom zel turin acha tin nule pa te po in an fa te an zirna konga theitop chhapuya lairam namle an pian le seilen na khwa ta na mi changkai tak ni tura chhanem ngai pui turin acha bok ani
Soy moi na le lompui na thuziak le tangkafai hi puke shangvela president YLA Bualpui NG sub headquarters le puke lal remruata treasurer YLA Bualpui NG sub headquarters ten an hlan ani Voin khan October ni som pakhata Health Minister Hawarel to Aizawl district chunga All Marks campaign chu district board sab Dr. Lalshiat Zwali chuan DC conference a ahong he honna huna hian Aizawl board sab Dr. Lalshiat Zwali ralte chuan Aizawl district chunga mas man warle zwalna program honna hun man ani thei chu lom ati a max watchat hi inven how taklo berle sarkar thu chwa o hi kandamna le himna tur ani ti shethar le turin Aizawl district mi puite ngenin asoma COVID-19 in Mizoram anwaitir achangin mitin te kan boya sarkar po in theitop chwa in SOP shang te chwa in order te chwa ani china chungzong songa chuan mipui VLTF le LLTF ten sarkar an thlop cha mani ati a VLTF le LLTF ten anuna thapa an hun hlutak senga engtiklai poa an duty chenara chuan kongtam takin sarkar achoka Aizawl district khwam chunga task force member pathumin anuna hial an chan chu atorpui tak zet ani ati COVID-19 shipui len lai hian azir chwa tur thu oina chanrual na thoho na poimo zia shethar le ila chanrual hi chakna ani ti shenon le ila thilhui hnuchonin ril uthar pu in rabithar in tukle te ang uti in mipuite asom ani he hun hi additional DC PK Valruatin akai shwaya Aizawl City Local Council Association Joint NGO le MKHSC member mi som panni hena choi moi na le kha le thilpek lan na hun man ani a SDO pulal ven himachuan lom thu soin he hun hi akhar ani All Marks campaign honna man zwa hian aurin na mangin mipui hena zirtirna Treasury Square a kalpui ngal ani a Max Vuadan dik Mas man poimo na Max 5 man poimo na le lo theilowa mi ina kalpo a Max mangzel tura mipui ngen na le nu le paten in chunga Max mangwar zwal tura tu le fatashil tura ngen na te Aizawl borsap baka SCLCA president le joint YMA ayo ten anei ngal bok ani Katizam kha chanchinthar kan ti chwa theide chu ani